Pretplati se na iTunes i neka beskrajna zabava započne! Bloop bloopies, bloop bloop bloopies, bloopy. Prijatelji su bloopy. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bloopies, bloop bloopies. Izgubljeni čep za Kadu. Ovo je moja strana, a ovo tvoja. U redu, kakva je ovo igra? To nije igra. Samo ne želim da mi opet diraš stvari, jer si mi slomila avion podmornicu. Nisam ja bila kriva. Tražio si me da stavim super motor na njega i pošto nije bio spreman je eksplodirao. Wow, a što je ova linija? Je li to za igranje graničara? Ja sam na sjevernom polu. Ja sam na južnom polu. Sjevernom, južnom, sjevernom. To je da ne moram dijeliti stvari sa Mimi. Ni ja ne želim dijeliti. Lovely, reci Maxu da ne razgovaram više s njim. Max, Mimi više ne razgovara s tobom. Vidi, reci Mimi da ni ja ne razgovaram s njom. Mimi, Max isto ne razgovara više s tobom. Nije me briga. To je grozno. Moramo nešto napraviti kako bi se pomirili. Znam tko nam može pomoći. Želim ići vidjeti Shelly. Sigurna sam da će ih slostica kod Bridget oduševiti. Moramo biti oprezne kada skačemo jer je neki dan skoro čep ispao. Što? Da se to dogodi kada bi se ispraznila i ne bi se mogle vratiti. Zato moramo biti oprezne. Nisam baš uzbuđena što ću probati novu Shellynu igru. Ma hajde, vidjet ćeš, super ćemo se zabaviti. Što vi radite ovdje? Trebali smo se naći na trgu Shelly's. Ja ću prvi. Ne, ja! Čep se previše miče. Vidi, probaj zaustaviti. O ne, moramo ga prećerati. Požurite, kliže mi se! Volimo život blizu vulkana, to donosi sreću, prijatelji za životu. Volimo život. A što je to? Čep! Moramo se vratiti prije nego što Kada presuši. Morate se požuriti, voda tako brzo otječe. Gurajte, moramo maknuti Čep iz vulkana. Max, zašto nam ne pomogneš sa svojim skuterom i pomakneš Čep? Bolje da ja. Ona ga smanjuje. Kako dobra ideja. Odlično, Mimi, povećaj ga. O ne, sada je previše. Mi smo zarobljeni. Jeste li dobro? Da, barem ja jesam. Ali nisam siguran za Mimi, jer ona sa mnom ne razgovara. Moramo im pomoći kako bi se izvukli otamo. 1 i 2 i 3. Neću vam dati da ih spasite! Zarpas, ostavi nas na miru. Trebamo tvoju pomoć, a ne još problema. Sad je dosta. Zarpas, pomozi nam. Nikada! Za ništa na ovom svijetu! Što ako ti damo ovo? To je jedan od mojih najdražih iz kolekcije. O, pa kad me tako lijepo moliš, uvijek mi je zadovoljstvo pomoći. U redu. Idemo na moj znak. Čekaj, samo malo. Mimi, Max! Moramo svi gurati u isto vrijeme. Ne razgovaram sa uništavateljima aviona. Ja ne razgovaram sa plačljivcima koji me požuruju. Ako ubrzo ne vratimo Čep, nikada se više nećete vratiti. Morate požuriti. Kako je ovo mjesto? Vratit ću se ja! Jej, napokon smo uspjeli svi zajedno. Oprosti što sam te požurivao.
zbog tvog aviona. Prijatelji! Prijatelji! Da! Prijatelji su Bluebees, avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bluebees, Bluebees. Karta s blagom. Festi! Festi! Festi, gdje si? Ej, ne tako glasno. Oglušit ću od tebe. Oprosti, On je nestao. sigurno negdje jede alge. O, njegovi tragovi. O, i gledajte što sam pronašla. Wow! To je karta. I ovdje je škrinja. To je gusarska karta. Na blago puno zlatnih novčića. Ili tortica. Tortica? Pa u to vrijeme nije bilo tortica. Da, naravno. A kako su si onda zasladili? Ne znam, keksima. Ako je u to vrijeme bilo keksa, bilo je i tortica. Ne, potrapao si je. To si bila ti. Prestanite! Idemo Shelly zamoliti za pomoć. One će nam pomoći pronaći blago. Ne želim svoj dio dijeliti s tobom. Ni ja isto. Ali moramo pronaći Festi. Festi! Festi! O, blago! Pustolovina! Što to nosiš, Max? Zar me ne prepoznaješ, mornaru? Ja sam gusar zvan Crnobradi. Crnobradi ne postoji. To je samo mi. A ti niti nemaš bradu! Želite li završiti tako da spavate s ribama na samom dnu oceana? Mi već jesmo na dnu oceana. To je istina. Max, Luna, uzmite kartu. Ovo slanovodno stvorenje sigurno zna kako je čitati. Prema ovome morate ići preko kanala. Idemo sada, moje. Hej, pogledaj moj dio, bolji je. Ovo ovdje je iza vulkana. Idemo, gusari, prema kanalu. Nema šanse, prema vulkanu. Zašto ne spojite dijelove karte kako bi pronašli put? Ne, nikada. Jesi li sigurna da je ovim putem? Prema karti imamo vjetar u našim jedrima. Pa, ja iskreno mislim da smo se izgubili. Stvarno? Zar se bojiš Landlubersa? Mi te posvuda tražimo. U pomoć! Čudovište! Taj crnobradi i nije baš hrabar, zar ne? Jesi, Festi! Festi! Vidjet ćete kada nađemo blago. Max će mi se morati ispričati. Idemo, ekipa! Što se čeka? Luna, ti toneš. U pomoć! Drži se, Luna! Pomoći ću ti! Primi vješalicu! Spajanje dijelova karte možda ipak nije bila loša ideja. Da ti dam kartu? Nikad! Radije bih hodao daskom. Što? Vidjet ćeš ti. Ovo je zbrka. Nitko neće pronaći blago. Vulkan nam pokušava prenijeti poruku. O! Morate se pomiriti. Ne postoje gusari neprijatelji. Ja! Oboje smo užasni gusari. Idemo probati. Udružimo snage, prijatelju. Blago je unutar labirinta. To je točno ovdje. Moramo pomaknuti sve kamenje. Dopustite meni. I meni. Wow, predivno je. Idemo je otvoriti. O, živo je. Otkad se škrinja s blagom može micati. Pogledajte, to je Festi. Dođite. Festi! Stari morski vuče, pronašao si blago. Fora! Ovo je katastrofa. Nema ni novčića, a niti tortica. Prazna je. Društvo, moramo ići. Festi! Ti si mali pustolovac.
Kapetan Crnobradi je gotov s kupanjem! Bluebees, bluebees, bluebees. Prijatelji su bluebees. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bluebees, bluebees. Zaželi želju. Sjara, vidi kako je lijepo. Što nije u redu? Oprosti, Nika. Muči me to što nisam više kapetanica mojeg nogometnog tima. Ali gledaj to s pozitivne strane. Ono što je bitno je da svi igraju timski. Morska zvijezda, tako je. Hvala ti, Fifi, skoro sam zaboravila. Njih možeš vidjeti samo jednom godišnje. Imaju magične moći. Kampirat ćemo pored vulkana. Ne bi li ih vidjeli i zaželjeli želju? Kampirati? Želju? Blupis, idem im reći. Želite li malo tortica? Još im nisam dala ime. Jako su ukusne. Mislim, mogla bi ih nazvat ti zvijezdama padalicama. Obožavam ovo. Ovako neću morati dijeliti sobu sa sestrom. I ja isto. To je Mili. To je Emily. Ona trenira već mjesecima za svoj veliki baletni dan. Taj veliki dan, najveći dan. Veliki dan? Što je to? Nemam pojma, ali zvuči fora. Sam se ježim. Toliko su odsutne da neće ni primijetiti kako nešto nedostaje. Uređujem svoje lice za dan morskih zvijezda. Taj veliki dan! Ako ikada ugledate morsku zvijezdu s magičnim očima, možete je zatražiti ispunjenje želje. Želje? Veliki dan! Evo tamo jedne. Još jedna tamo! Da, baš da. O, da, upravo ovdje! Ma gdje? Ja ništa ne vidim. Moja se želja neće ispuniti. Ništa od moje želje. Ali sad mi nećeš pobjeći. Jadna zvijezdica, što je se dogodilo? Idemo vidjeti je li u redu. O, izgleda kao da je bolesna. Ugasit će se. Moramo je vratiti njenoj obitelji da opet može zasjati. Da, tako je. Je li to? Zarpas! Moramo zaštititi morsku zvijezdu. Još magičnog praha. Još! Ispunit ću si svaku želju ikad. Prestani s tim, Zarpas. Moram imati sve Blupis moći. Naučit ćeš sada, Zarpas. Ali, što nije u redu? Nemamo više svoje moći. On ih ima. A ko ima naše moći? Zarpas je nepobjediv. Ja sam gospodar oceana. Ali ne zadugo. Tako je, želje samo prolaze. Moramo mu samo uzeti staklenku. Dobra ideja, sredimo ga. Čekaj, ne možemo to samo tako napraviti. Ovo je tvoje vrijeme, kapetane. Što da radimo? Mi ćemo pozvati zvijezdu. Podijelit ćemo se u 2 tima i dok vi zabavljate Zarpas, mi ćemo uzeti staklenku. Idemo ga srediti, krenite. Shelly stižu u pomoć. Bez brige, mi ćemo te spasiti. Evo ti na, svemogući zamak! Staklenka! Sada je naša prilika. Brzo, treba joj magični prah. Sjara, zaželi svoju želju. Ne želim više biti kapetanica. Želim samo da morska zvijezda ozdravi. Ja isto. Vratile su ti se moći. I može ponovo plivati, ali joj obitelj odlazi. Svi joj možemo pomoći. Luna, nevidljivi štit. Sally i Nika, spustite zvijezdu. Max, pokreni lagano svojom mlaznom strujom. Uspjeli smo! Želja nam se ostvarila zahvaljujući tebi, Nika. Svi smo zaslužni. Odličan smo tim. Ti si moja najdraža morska kapetanica. O, moramo
okrenuti. Čekajte, morate doći na veliki dan, da napokon pogledate moj baletni ples. Može, hvala. Dvostruka okrenuta pirueta. Osvetit ću se ja vama! Bloopies, bloopies, bloopies. Prijatelji su Bloopies. Avanture pod vodom, pođi s nama i pronađimo Shelly, čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bloopies, bloopies. Kraljičin dan. Moraš upoznati Koralija. Ja ću zaplesati. Ovo je pozivnica koju nam je Emily dala za taj veliki dan. Koralija dan? Tko je Koralija? Koralija? Poznata Koralija? Koja čast! Tko bi to mogao biti? Sigurno je jako važna. I vrlo moćna. Mogla bi biti čudovište. To je zabava. Idemo tamo odmah. Uspori malo. Moramo biti pristojni i slijediti protokol. Proto što? To zvuči jako dosadno. Ne, Mimi. Protokol znači da joj se trebaš obraćati sa poštovanjem i pratiti pravila elegancije. Jer je ona jako važna. Glupost. Trebaš joj se obraćati sa visočanstvo i pozdravljati sa naklonom. Naravno. I poljubiti joj rukicu. Ja ne idem. Možemo joj napraviti torti. Odlična ideja. Napisat ću joj pjesmicu. Ali ona je Shelly. Sigurno je jako društvena. Ovo je jako ozbiljno, Mimi. Moramo pokazati poštovanje Koraliji i biti oprezni. Koja šteta. Dobrodošli. Ovo je kraljica Koralija. Bog sviti, čula sam jako puno o tebi. O meni? Sve smo je ispričale. Da, apsolutno sve. Iako je ovo kraljičin dan, ova je zabava u tvoju čast. Jako si puno napravila za kraljevstvo Shelly i želim ti se zahvaliti. Emily je organizirala mali ples. Zove se jezero Shelly. U našem svijetu mi imamo Labuđe jezero. To je bolje. Ne obraćajte pažnju na moju sestru, vaše visočanstvo. Donijeli smo vam dar i Sijara je napisala pjesmicu za vas. Pjesmicu? Fantastično! Rime mi baš škakaju mozgić. Koralija, kraljica mora, princeza slatkih navika. Živite u vulkanu, nadamo se da neće... Hej, odlična pjesma! Fantastična! Idemo plesati kraljičino jezero! Ona je normalna cura i jako zabavna. Ovo njoj nije normalno. Koralija je jako vezana za vulkan. Ako se njoj događa nešto čudno, to je zato što se to događa i vulkanu. Vulkan ima magične moći. Ako u njega bacaš stvari, vraćaju se biseri i šarene stvari. Ali ako to prestane, onda nešto nije u redu. O ne, dinosaur? Bacila sam patkicu. Vulkan se ne osjeća dobro, zato je i kraljica tako čudna. Daje nam do znanja da nešto nije u redu. I onako će uskoro i oluja. Mislim da je ime oluje Zarpas. Ovo je zato što me niste pozvali! A ovo je zato što si kraljica! A u sve me svrbi! A što ako joj damo jedan moj napitak? I sada moj poklon! Kamion za smeće! Kako je smrdljivo! Evo ti sad, ti kraljice! Aj! Ovo je ludo čak i za mene. Potrošio si svoju sreću, Zarpas. Prestani štetiti vulkanu. I kraljici, drži ovo ti kralju smeća. Nije lijepo vraćati darove! On je unutra. Kraljica je u opasnosti. Upotrebit ću svoje mjehuriće da im javim. Vaše visočanstvo, jeste dobro? Malo mi se vrti. Oprezno, Zarpas je unutra. Zločesti rak, ispušni mlaz. Potpuna moć. Svjetla zabave. Gorak poraz nikad nije bio ovako slatkog okusa. U znak zahvalnosti želim vam pokloniti nešto posebno. Slijedite me.
Evo ga. To je pravi biser. To je velika čast. Zovite me Koralija. Mi smo prijatelji. Vidiš, jako je fora kraljica. Vrijeme je da izađete iz kade. Uskoro se vraćamo. Doviđenja. Koralija! Bok! Bluebees, bluebees, bluebees. Prijatelji su bluebees. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bluebees, bluebees. Spašavanje! Biti će to štafetna utrka u parovima i oni koji pobjede dobit će nagradu od kraljice Koralije. Jeste li za? Ne bih to propustila ni za što na svijetu. Ti si sa mnom, Lovely. A ja ću biti u paru sa svojom sestrom. Ja biram... Hej! Ja biram Festi. Ne mene, ali mi smo prijatelji. Ali Festi je brža. Ne brini, Luna. Ti možeš biti trenerica. Treneri su mozak cijelog tima. To je istina. Dame i gospodo, The Great Shelly svjetska utrka upravo počinje! U redu, prijatelji, jeste li spremni? Postoji samo jedno pravilo u ovoj utrci. Nema pravila! Pa, ako nema pravila... Možemo svi sudjelovati! Svi su na startnoj ravnini. Želite li znak za početak utrke? Samo malo, trebam se popraviti. Sabotirat ću vašu utrku i zgrabit ću sve bisere. Priprema, pozor, mičite te malo peraje sirene. Max je u vodstvu. Kakav plivač, izgleda kao avion. A gdje su Shelly? Sporiji ste od moje bake. Moja baka je super brza. Nema biti tako siguran, Max, ima još puno do samog cilja. Ko je sada spor? Shelly, neće mi upropastiti plan. Znam ja tko će upasti u moju zamku. O, kako lijepo. Napravit ću ogrlicu od svih ovih. Max avijator je opet u vodstvu. Vrijeme za izmjenu. Festi ulazi. Najbrža kornjača u 7 mora. Ali glupi su brži. Što radiš, Festi? Kreni! Ajde, Festi, nemoj odustati. Pokaži im od čega si napravljena. Luna je nevjerojatna trenerica. Jako brza. Pogledaj, Sjara i Mimi su umorne. Labirint će otpetljati ovo. Hej, nešto ne valja ovdje. Ali Mimi koristi svoje GPS mjehuriće i prolazi Sjaru. Labirint je dosadan sa GPS-om. Zar ne, Sally? Wow, to je zapanjujuće. Sad si moja. Ispusti taj biser. Izgleda kao da je trenerica nešto otkrila. To je Zarpas. Ovo ne može biti dobro. To je Zarpasova zamka. On želi tvoj biser. Idi. Dođi. Sva sreća, Luna je upozorila Bupis na vrijeme. Da nije nje, ova utrka bi se pretvorila u katastrofu. Vrijeme je za drugu izmjenu. Festi je zadnja izmjena. Teško je da će nas ustići na vrijeme. Tvoj red, Max. Još možeš pobijediti. Ne, Luna, ne želim plivati. Što? Ti ćeš me zamijeniti. Ja? Bila si odličan timski suigrač i zaslužuješ sudjelovati. Hajde, Luna, pokaži im što sve možemo. Wow, što je to bilo? Torpedo neke podmornice. Nikada nisam vidjela nešto tako brzo. Luna ima mali problem. Da vidimo kako će se nositi s njim. Što sad ne valja? Ej, brzi! Zašto sad ne djeluje? Ništa ne ide po planu. Pogledajte, stigli su! To! Zabava!
uvijek mi se plaće kad prođu ciljnu ravninu. Luna, ne samo da si najbrža, već si i najbolji timski igrač i najbolji trener. Zaslužuješ 2 nagrade. Gdje ću je staviti? Trebam još jednu glavu. Luna, požuri, večera će ti se ohladiti. Ne brini, mama, ja sam najbrža Shelly na svijetu. Nije mi uspjelo. Zašto? Aj! Bluebees, bluebees, bluebees. Prijatelji su bluebees. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bluebees, bluebees. Poruka u boci. Danas ću napokon pokoriti Shelly's svijet koristeći Bluebees moći. Ovaj plan će uspjeti! Daj blistaj zvijezdo mala, tko si što si radi. Volim dno kade sa njenom kristalno čistom vodom, njenom patkicom i onom stvari koja se sjaji, a ne znam kako se zove. Ko je ona blistava stvar? Stigla je iz Shelly svijeta. Sigurno je dijamant. Moje je. Ne, ja sam je vidjela prva. Aha, to je boca. Ko je taj parljavko koji zagađuje vodu? Uskoro nećemo imati... Nešto je unutra. Daj mi da vidim, daj da vidim. Netko je nešto nacrtao. Bora, što je nacrtano? Izgleda kao sirena. Pogledaj, ima 2 repića. Wow, ali tko je to nacrtao? Mislim da sam to ja na crtežu. Jedan repić, drugi repić, očito, zar ne? Što? Ja isto imam jedan repić i... Što god, trebamo pronaći onoga koji je nacrtao taj predivni crtež i pitati ga tko je. Ako je boca stigla kroz odvod, pretpostavljam da je umjetnik iz Shelly svijeta. Nadam se da sam ja. Oduvijek sam htio biti nacrtan. Samo je jedan način da saznamo. Moramo pitati. Jesi to ti na crtežu? Wow! Ne znam, ali Luna, Max i Lovely misle da su oni. Ovo nije jedna od tvojih šala, zar ne? Ti uvijek misle da sam to ja kada se nešto dogodi. Zašto dobivam toliko pažnje? Možda je zbog mojih dijamana? Predivno je. Da, ali nisam ja nacrtala, žao mi. Dolly, uvijek izmišljaš priče. Je li ovo tvoja ideja? To je istina. Obožavam zamišljati priče, ali uvijek crtam svoju lutku. Nije li to istina, bundevice? Lisi, ti obožavaš crtati, to srce je u tvom stilu. Oprosti, ali pravi umjetnici uvijek potpisuju svoje djela. Ovako. Sada sam stvarno zbunjena. Crtež je napravljen pomoću koraljne prašine. Pa autor sigurno živi u koraljnoj šumi. Postoji 1.000.000 koralja u koraljnoj šumi. Pa, ne toliko puno. To ako umjetnik tamo crta nešto drugo i želi meni pokloniti sliku, a mi gubimo vrijeme ovdje. Želim još crteža, idemo! Čekajte, i ja želim jedan crtež za sebe. Hej, a što je sa mnom? Da, ne želim ovo propustiti. Bok! Ima li nekoga tamo? O, moguće da smo zakasnili. To je naša greška, cijelo vrijeme pričamo, a sada je umjetnik otišao. Brzo, ovdje, tu je još jedan crtež. Hej, ovdje je još jedan. Moji su! Ne, Lovely, ti su crteži za mene. I ovaj je još šareniji od prošlog. Pogledajte, još crteža. Ja želim jednu. Ne, ova je moj. Ta boca je moja. Ne, moja je. Moja! Pogledaj! Oprostite, jeste li vi nacrtali sve te crteže? Upali ste u moju zamku! A sad dajte mi svoje moći! To je Zarpas! Prevario nas je, bježite! Nemojte bježati! O ne, oni su mislili da su crteži za njih, ali to je bio Zarpas. Trebamo im pomoći da pobjegnu. Idemo! Nemojte bježati! Ne postoji izlaz! Požuri, on dolazi! Ovog puta me nećete pobjeći! A sad, druga faza moga plana! Zarpas, ti nikad nećeš dobiti njene moći.
Oprezno! Bježite, Blupis, bježite! Kamen će blokirati izlaz! Ovuda, požurite! Dobra je stvar da su na sigurnom, iako bih voljela dobiti crtež. Zarpas je umalo uspio. Bili smo jako blizu da upadnemo u njegovu zamku. Srećom, Shelly su bile tu da nam pomognu. Ja imam ideju. Idemo im nacrtati nešto lijepo. I poslaćemo im crteže u boci. Ne boj se, prijatelju. Jednog će dana ovaj svijet pripadati nama. Bloopies, bloopies, bloopies. Prijatelji su Bloopies. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelly si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bloopies, bloopies. Tržnica Shelly's! Ovo je povijesna super škrinja svih Shelly's. Najvrijednije stvari iz Shelly svijeta držimo ovdje. I od nastanka Shelly svijeta svaka Shelly mora predstaviti 3 objekta svake godine. I kraljica uvijek odabere nešto specijalno da nas podsjeti tko smo i od kuda dolazimo. Od svih objekata samo jedan. Nadam se da će ove godine izabrati jedan od mojih. To je najveća čast. Oprostite, samo malo. Ali trebamo 3 objekta, zar ne? O ne! Želi li netko svoju sliku možda? Dobra ideja! Hvala! Ja volim ove naočale. Ako ti Koralija ne izabere, možeš i ti uzeti. O, hvala! Ja volim ovaj dijamant. Kraljica će sigurno njega odabrati. Nadam se. Kraljica nikada nije izabrala jedan od mojih. Oni lažu! Upravo su lisi rekli istu stvar! Stvarno? O, da! I rekli su joj da kraljica ima dobar razlog zašto nikada ne odabere nešto tvoje. Luna je rekla da je nakon što je pojela tvoje tortice povraćala nešto plavo tjedan dana. Daphne je pak rekla da tvoji crteži izgledaju kao da ih je crtala beba sa pelenama. Max misli da su tvoje lutkice ružnije od morskih trolova dok imaju gripu. Pusti moje naočale odmah! Hej! Daj mi natrag moju vazu! Znam da si ju ti uzela! Nisam ja! Čini se da nisu baš prijateljski raspoložene. Uživat ću u ovome. Nešto se dogodilo našem vulkanu. Ali što se događa? To je čudno i hladno. Što se događa sa algama? Zašto sve izgleda tako bljedo? Nešto uznemirava naš svijet. Bolje da se sakrijemo unutar vulkana. Ja ne želim s Emily. Ja neću ići s Dolly. Ja neću ići s Lunom. E pa ni ja ne idem s tobom. Prestanite! Idemo svi do vulkana odmah! Osjećam se jako moćno i napokon posjedujem čarobni biser. O ne! Onaj biser nije na mjestu! Može biti jako opasan u krivim rukama. I sada ću vam to i demonstrirati! Ne možeš nas sve poraziti! Zaista! Ja sam jako moćan! Morat ćeš proći kroz nas. I budem! Past ćete kao... Što se dogodilo? Što ste napravili po biseru? Moje moći! Moramo pomoći Koraliji. Prepustite to meni. Gotovo je, Zarpas! Ovo je daleko od gotovog! Vratit ću se ja! Mi smo najbolji. Sretna sam! Od mojih će ti tortica biti loše. Tvojih tortica?
Nikad nisam bila bolesna od tvojih tortica. Zarpas mi je rekao... O, Zarpas! meni je rekao da ne voliš moje crteže. Ali volim ih. Imam jedan naš crtež u svojoj sobi. Znači, misliš da su moje lutkice ružne? Ne, naprotiv, mislim da su predivne. Koralija, još uvijek moraš izabrati jedan objekt. Ove godine je stvarno teško odabrati. Stvarno ima puno lijepih stvari. Mislim da je najvažnije za naš svijet da svi u zemlji žive u miru. Nemojte zaboraviti ovaj povijesni dan. Počašćena sam, Koralija. Ovo je jako poseban biser. Zašto? To je najvrijednija stvar u svijetu Shelley's. Bluebees, bluebees, bluebees. Prijatelji su bluebees. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Shelley si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bluebees, bluebees. Bijeli biser. To je prekrasno. Predivno je. Ovo je jako poseban biser. Zašto? Što on može? Zašto je toliko svjetlucav? Nikada to nismo vidjeli. Odakle je došao? Stvorio se iz naše snage, hrabrosti i prijateljstva. Jedinstven je i poseban kao i mi. Pogledajte. To je odlično. To je super moć. Nevjerojatno. Znači, mi smo ga stvorili. Ej, a što je s njegovom moći? Da, odakle ona dolazi? Ima li ih još? Nije kao drugi. U redu. Nemojte biti nestrpljivi. Ispričat ću vam priču dok vraćamo naš svijet u život. Ovaj sam biser vidjela samo jednom prije. I to je bilo jako davno. Toliko davno da Shelley's svijet još nije izgledao kao danas. Dođite, slatkice, neću vam nauditi. Zarpon je sve terorizirao. O ne, ide prema vulkanu. On je bio vladar vulkana i cijelog oceana poznatog kao... Čekaj malo, taj Zarpon izgleda kao Zarpas. Da, Zarpon je bio Zarpasov otac. Što? Nema šanse. Bio je okrutan kao i Zarpas. To je istina. I bio je okrutan i prema vlastitom sinu. Nije mu dao da se igra s nikime i bio je ponosan na njega samo kada se ponašao bezobrazno prema drugim stanovnicima Shelley svijeta. O, jadan Zarpas. Njegov je otac bio užasan. Stvarno užasan. Želim ga zagrliti kao svoju lutku. I ja. Ajde, molim te. Mogu li ja? Naravno, briga o podvodnom svijetu je svačija odgovornost. Onda ja. I ja. Ovo škaklja! Prestanite ometati Koraliju i pustite ju da dalje priča priču, molim vas. Jednog dana, umorni od svog tog zlostavljanja, Shelley's su se ujedinile. Zarpon je nasilnik. Ne možemo više ovo dopuštati. Moramo nešto učiniti. Moramo se ujediniti protiv barbarstva. Jeste li sa mnom? To je to? Da! Nema više Zarpon. Samo malo, to si ti. Mislim, stvarno si ti? To je nevjerojatno. Oprezno s tim biserom. I što je onda bilo? Molim te, nastavi. I tako, jednoga dana kada se Zarpon vraćao vulkanu, slijedio ga je sin Stvorenja! Gotovo je, Zarpon! Tvoj kraljevstvo terora pada danas! O, stvarno? Kako? Tko će me zaustaviti? Ti? Ne! Vi! To je sve što možete! Gubite mi se s teritorija! Sada! Svi zajedno! Ovo je snaga Shelley svijeta! Ti nam više ništa ne možeš! Nikada! I to je bio Zarpanov kraj. I prvi put da smo vidjeli bijeli biser.
Vratit ću se ja! Tata! Ne ostavljaj me! I tako je počelo novo doba vulkana. A iza sve Šeliz. Wow, vulkan je tebe izabrao kao kraljicu? I Biser se ponovo pojavio danas, jer smo se suočavali sa strahovima zajedno u cilju da živimo u boljem svijetu. To je odlična priča. I priča o rođenju naše kraljice. Sve su prelijepe stvari skoro nestale zbog naših borbi u svijetu Šeliz. To je istina, Sijara. Ljepota i prijateljstvo su vrlo krhki i treba ih dobro njegovati. Ja se volim brinuti za naš svijet. O ne, Zarpas! Ne! Bijeli biser! Izgubljeni smo. Zarpas, vrati nam bijeli biser. Pa ja samo želim da Šeliz svijet bude ponovno lijep. Ja ne želim više biti sam. Ja želim biti poput vas, imati nekog od ko se brine o meni. Možemo li biti prijatelji? Ovo je nevjerojatno. Naravno, Zarpas, nikada nije dosta prijatelja, sve dok se ponašaš lijepo. Lijepo, Zarpas, to je odlično. Napokon možemo biti prijatelji. Oprosti.